Da krenemo, Luka Jelčić, kao prvo hvala ti na vremenu. Hvala vam. I pa da krenemo od početka, kad se osvrneš na sve, jesi ikad mislio da ćeš od tipa koji trenira po zagrebačkim dvoranama završiti među glavnim trenerima OTT Europi sa vlastitim timom i ovakvim borcima i talentima? Pa, mogu priznat odmah da nisam previše nikad razmišljao. Došto sam po osjećaju išao, naravno, zato što sam i mogao radi drugih ljudi oko sebe. Prvenstveno koliko i nas, naravno, roditelji i tako dalje, brat. I onda, ne znam, evo, baš često se tog sjetim, ali u principu radim ono što želim raditi. Ono što želim raditi i ono što volim raditi. Kažem, imam taj blagoslov da me to dovelo među ljude kojima sam danas i to je to, mislim da bez dobrih ljudi oko sebe ne možeš ništa. Da, si imao podršku od drugih u početku kad nije baš imalo smisla to možda? Pa, na jedan način da, na mnogo načina ne, ali mislim da je to neka zdrava logika. Mislim da nemam timskog kolege, a ne lažem, imam. Ajmo reći u velikom postotku da su ljudi i naravno roditelji i prijatelji i timski kolege koji su uvijek bili stariji od mene. Ja sam imao 13-14 godina, tako nemam pojma, 15 možda, ne sjećam se. Ne, 13, tako 14. Da ti ljudi govore o čem razmišljaš, može ti se desiti to i to, ne možeš živjeti od tog. Mislim, to je neka logika u tom trenutku. Niti su oni znali, niti sam ja znao šta će se desiti u budućnosti, to je nemoguće. Kažem, nisam previše razmišljao, nikad nisam bio ni tip koji razmišlja o financijama i nešto van okvira onog šta volim raditi, idem raditi to, ne treba mi ni puno u životu, tako da da li ću ja spavat na kauču u dvorani i dalje se baviti s ovim s čim se bavim, ili ću spavat u vili i doći s nekim autom bijesnim u dvoranu i opet ću raditi ono što volim. Ono što volim je ovo, a to di spavam, ja ću spavat. Znači ja spavam tih 8, koliko sati, 6, 10 i to je sasvim nebitno jer ja spavam. Ono što je bitno kad sam budan i radim ono što volim i nekako, evo, možda nisam najbistriji, ali to je neka moja logika. Jasno. Pa i bio si FFC prvak, imao si, stvarno možemo reći, ozbiljnu karijeru, ali onda si odlučio preći u tu trenersku ulogu. Je to bila teška odluka ili je bio više prirodan put preći sa borca na trenera? Pa složio bi se da je više onako prirodan put. Imao sam to dobro u svom zlu da imao sam puno ozljeda od početka jer bi uvijek trenirao sa težima od sebe. Međutim, ja sam imao 73 kg otprilike kad bi počeo, možda čak i manje, 70 kg, ajmo reći, i jedini dobri borci u državi, to jest najbolji su bili ljudi od 90 plus 100 plus kg, ne? I ja sam išao tim i nije se znalo tad, bar se nije pristupilo toliko sistematski, više je bilo što te ne ubije, to jača, ne? I to je očvrsto ćeš, da ti očvrstaš stvarno, mentalno i fizički, ali se nakupe ozljede tokom vremena, tako da sam do 25. bio razvaljen. Onda sam krenuo samo sa svojom kategorijom raditi, jedna iznad, jedna ispod i tu sam praktički nisam imao ozljeda više, nekim čudom, a već sam bio cijeli ozljeđen. Ali s tim rečenim, kad bi se ozljeđivo, a to je krenuo već 18 godina leđa, s 19 oba koljena, Igor Pokrajac mi je tad i mentor bio i trenirali smo zajedno, on je osnovao Croatian Combat Academy. On je rekao, ajde pa treniraš cijelo vrijeme, vraćaš se sad iz ozljeda, imao sam samo jednu profi borbu, amaterskih dosta borbi, ajde mi pomozi pomozi mi za borbe, mislim, hoćeš i meni je to bila naravno iznimna čast. Ja sam Igora gledao sve naše borce, te pionire koji su prvi krenuli, ko klinac još u prvim redovima, drugom, trećem redu, kojem god, na tim priredbama po cijeloj državi i onda mi je to bila velika čast da me on pita da mu pomažem za UFC borbu. Baš prirodnim putem došlo do toga, da.
I onda je u tom trenutku otprilike i Ivica, danas moj najbolji prijatelj, kum, prešao kod nas, trenirao je s nama i s njim sam isparirao i pomagao mu za borbe i s njim sam krenuo na borbe. A Ivica ima velik broj borbi, ja imam taj blagoslov da sam bio na velikom broju tih borbi i tako sam skupljao iskustvo kao taj trenerski neki side gig, kao neki side quest za onu glavnu stvar, međutim ja se tad nisam ni htio boriti 3 godine, rekao sam jednostavno nisam htio. I to mi je nekako, naravno, svjesno, podsvjesno, puno mi je to pomoglo, jel? I eto, sigurno mi smo zajedno 3 pobjede imali u UFC-u, to su mi jedno od najljepših sjećanja s njim, to je ono, stvarno, ja ne znam ko bi ti to priuštio. To ne možeš platiti. Da, uopće nemam riječi, stvarno sam neizmjerno zahvalan za to. Iako se možda i tad činilo da sam malo i možda i nezahvalan jer sam bio lijen, nisam se htio boriti, on me baš forsirao, bori se. Ajmo reći da su oni Hambi više vjerovali u mene nego ja sam. Ali onda kad sam se počeo boriti, onda sam taj dio kao malo ostavio sa strane i nastavio s borbama i eto, na kraju se vratio na sve to. Pa da se nadoveže na to jer si prošao puno dvorane iskustva i bio si u poznatom SPG-u i trenirao sa McGregorovom ekipom u Irskoj. Pa kako te taj period oblikovao, imaš neku možda zanimljivu priču iz tog perioda? Po biti, John Kavna, naš trener tamo i moj trener, on mi je onako promijenio dosta, pomogao mi je puno da shvatim ono što radim i da shvatim ono što sam već prije čuo. Ne znam, Ivica Trušček je meni pričao o sistemima, kako razvijati sistem. I ja sam krenuo to razvijati s njim kao dio taktike za borbe. I čak sam nedavno snimao borbe i sekvence koje su uspio u borbi, a to ću vam za sebe jer me to veseli. Mislim da je i nekako jadno da to dijelim javno sa svojih 2000 followera na Instagram. Tamo sam se nažalost isto vratio. I jedan od mojih dugogodišnjih mentora i trenera, Saša, on mi je uvijek pričao o tim stvarima. On je u biti najviše na mene utjecao, on i Ivica. I promijenili su mi pogled na MMA. A John se tu nadovezao, naravno nekako prirodno, jer razmišlja ekonomski, sistematično. I tu sam nekako spojio svoje razmišljanje, naravno organski, sa njegovim. Ja moram reći da mi je to bio kao neki dodatan boost, dodatan step u tom pogledu borilačkih vještina. A znam da si bio u Stocktonu kod Diaza i ako se ne varam sparirao si sa Nateom i sa Nikom. Kako je to bilo iz toj perspektive? Moraš imati neku zanimljivu priču. Imam ih puno, ali sad imam i ženu i djecu, tako da bolje da šutim. S Nikom sam samo grappling sparirao, a s Nateom sam i boksa i sve ostalo, radi Hrvoje grappling se. To mi je bilo mislim, malo je reći da ja sam s 15 godina kad sam ih otkrio i promijenio gard i cijelu tu Jeet Kune Do filozofiju, vratio se i do Bruce Lee-a i na taj stari pugilism, borbu na gole šake, šta je imali su puno više zahvata i hrvanja i tako nekih taktičkih sekvenci. Ja sam došao tamo, ja sam od 15. godine govorio trenirat ću s braćom, i onda su mi to roditelji omogućili, ali to nije bio plan. Bio je plan ići u Vegas, trenirati sa Pokijem za njegov meč sa Bonarom. Jer ja njemu tad još nisam pomagao kao dio njegovog tima za borbe, nego više kao trening partner, kolega, njegov učenik. I nešto je u biti se skompliciralo, totalno nebitno. Više od svega, meni se nije sviđao način treninga u Vegasu, dosta mi je to bilo onako jednostavno i nekako, ne znam, nije mi imao smisla, nije mi se svidio. I tu sam imao neku već određenu komunikaciju sa ekipom iz Diazovog kampa i onda sam odletio tamo 2 puta jer se prvi let vratio, skoro se srušio, to je zanimljiva anegdota, počeo ulje curit nasred te pustinje između Vegasa i Stocktona, onda su nas vratili, onda smo opet letili tamo, međutim meni je mobitel crko, onda smo došli tamo jako kasno
aerodrom se zatvarao, onda sam ja izvatio onu žutu knjigu, to sam se sjetio iz filma Samo u kući. Mislim, ja sam prvi put u Americi, drugi put. I dalje meni Amerika ono što sam vidio u filmovima. I onda sam se sjetio te anegdote i onda sam tražio ime Dan Black, to je bio njihov trener za stojku u tom imeniku. I onda ispao da mu je ime, ne znam, Danije, neko meksičko srednje ime, ajmo reći Jesus Black nešto. I ja rekao, aj dobro, ne možete nazvati to ime. Na kraju se postavio da je to taj lik. I onda je on kontaktirao braću Diaz, pa je natrag zvao jedan njihov zajednički prijatelj, Chris Diaz. Pa je rekao da će doći za određeno vrijeme. Ja sam tamo spavao ispred aerodroma jedno 3-4 sata, on je došao u 3 ujutro i neki džip došao, Luka, ja rekao da, ušao unutra, odveo me do braća Diaz, njih nije bilo doma, negdje su partijali, ja sjedim na kauču, odjednom onako iza zida, proviri glava od Nika, ja u totalnom šoku, klinac 19 godina, Nik Diaz stoji ispred sebe. Da, ulazi unutra, ulazi Nate s curom, ja gledam, ne znam di bi, šta bi, u šoku totalno. Digo se, glumim, kao naš, cool sam, nisam, sve mi je ovo normalno, rukujemo se, sjednem se, nešto pričamo, sutra trening tad i tad, otišli spavat kod tog Chris Diaza, vratili se, onda sutra nakon prvog treninga su rekli, nemoj ići kod tog trenera za striking, ostani s nama, trebaš nam, Nate taman se spremao za Marcusa Davisa, onaj Irish hand grenade, bio dosta uspješan ovakaš u UFC-ovoj diviziji i tak sam ostao kao trening partner za taj kamp, bio sam tamo 3 mjeseca, mislim, bilo je odlično. Okay. Pa da se vratimo u ATT, imaš stvarno zanimljiv miks boraca od mladih talenta poput Tirijeva, Fran Luke Đurića, Marka Ančića, iskusnih veterana, normalno Trušček, Tomislav Spahović, Francisco Barrio. Koja je iz tvog aspekta, koja je razlika u treniranju iskusnih veterana i mladih talenata? Da. Ako ima. Dobro pitanje. Ima, naravno. Pa s veteranima je nekako lakše, ajmo reći, surađivaš s nekog mentalnog aspekta, već su izgrađeni borci, a s tehničkog je teže, jer teže prihvaćaju, jer su već izgrađeni borci, a sa mladima je obrnuto. S tehničkog aspekta je lakše, ajmo reći, crtat po praznom papiru, jel? Uči sve, ko spužva, da? Da. A s ovog mentalnog je, imaš, nemoj se ovako ponašati, ajmo reći, evo, prilike to. Ok. Kad gledaš te mlade talente, ima neko ko te posebno izradio na način na koji napreduje, koliko brzo napreduje? Pa iskreno, govorim to često, ne bi nikog izdvojio, jer ne bi to govorio da tako ne misli, stvarno su svi blagoslov, jer M slušaju, M surađuju sve, mislim, trudim se ja njima objasniti stvari, da kad im kažem nešto, da nije to da ih pokušam nagrditi, špotat nešto, vrijeđat, ne do Bog, nego im govorim samo u aspektu, nemoj nekom raznijet rame, koljeno, nabit potres mozga ili nešto. Naravno, sport je čvrst i ja sam ja vjerujem onu dobru staru jesi on nisi, ali opet u svemu tome ih pokušavaš sačuvati. A je li ima neko ko te podsjeća na tebe dok si ti bio mlađi? Ovi koji su, mada više nisu, na početku, ajmo reći na početku bio je onako tvrdoglavi ajmo reći malo nestašni, zločesti, ti. Jer sam ja bio taj. Okay. Pa kažem da mi je to kazna od Boga, da mi je on posao da gledam kakav sam bio. A što se tiče MMA tehnike, u čemu smatraš da si najveći, to jest imaš najviše znanja za dat borcima, a opet gdje su ti možda najveće slabosti? Sa trenerskog aspekta. Pa ne bi previše filozofirao, isto kao ono što sam rekao, vodit ću s tim cijeli život. Stvarno volim ovo što radim. Svaka tehnika, svaka stara tehnika, nova tehnika, znam gledat video iz šuta, iz početka 2000-ih, iz Valetuda, iz 90-ih, 80-ih, čak pokušavam starije snimke naći, jer znam razne priče iz tih krugova, sve me to zanima i zanima me
Zanima me jedino kako biti bolje, a jedino možeš biti bolje ako stalno napreduješ. I kao trener i kao borac je ajmo reći, u svom sebičnom aspektu borilačkih vještina, znači znanju, tehnici i ostalom, tako i u mentalnom. I onda mislim da se to onako nekako prirodno prenese na strunjaču. Znam da dio toga da i ti budeš bolje kod trener je da zoveš druge trenere da gostuju. Pa kako izgleda kad zoveš nekog drugog poznatog trenera da gostuje? Da li onda on preuzme cijeli trening ili ti tu i dalje malo kontroliraš? Pa ja sam svakako tu svaki trening. Do sad, evo, da pokucam, nisam imao nekog ko mi onako, ko je došao na strunjaču i bio neadekvatan. Nije pasao, da. Ajmo reći, gle, njima uvijek govorim, imaš dosta boraca i naravno neće svima sve odgovarati, ne? Ali ili ćeš dobiti revaluaciju, znači ili ćeš dobiti potvrdu za to da radiš nešto dobro, ili ćeš naučiti nešto novo. I to je to. Da li ćeš ti to nešto primijeniti, idem nekom čistom logikom, koju isto njima govorim često, imaš 12 mjeseci u godini. Da li ti godišnje koji je etabliran borac možeš primijeniti 12 tehnika do savršenstva, to je nemoguće. Da li ih možeš doraditi brojkama i tako dalje, ne bi sad u dublju neku filozofiju u sisteme ulazio, naravno da možeš, ne? Ali kad dođu treneri, volim da oni preuzmu trening. Na primjer, ajmo dati primjer, možda je bolje tako, Guni dođe na kamp, dođe trener Matt Miller koji je radio i s GSP-em i s Rory McDonaldom i Robertom Whittakerom za Romera, na primjer, meč gdje je dobro hrvo stvarno, Rory protiv Demijana Maje gdje je pobjedio Maju, isto je odlično hrvo. Volim njima prepustiti, ali im kažem, radim i po tom i tom sistemu. Doduše oni znaju jer sam s njima radio na Islandu, ja sam bio isto glavni trener, imao sam taj blagoslov od Gunija i njegovog oca, ali smo zajedno to radili. Evo, na primjer, sad se pridružio timu Ed Root koji je Bellator veteran, doduše poznati po prekidima udaračkim tehnikama, i sam kaže da bi volio da je više hrvo, ali dobro, nova igračka i tako dalje. 3 puta NCAA prvak. On je u diskusiji uvijek ko je najbolji u toj diviziji bio Hrvač ikad u Americi, u tom folk stilu koji je fenomenalan. Nešto drugačiji od nešto između slobodnog stila i greplinga čistog, jiu-jitsu. On je bio 3 puta NCAA prvak u tom, tako da čovjek je čudo. I na primjer, evo njegov primjer, isto kao i Gunig, isto kao i Matt, svi ljudi na visokom nivou generalno u bilo kojoj grani života, ja ću se držati svoje, evo kažem da pokucam, nisam imao problema. Jer smo svi nekako bili na istoj stranici da radimo zajedno i radimo zajedno. I od toga se nekako ne trebaš ni micati, niti filozofirati previše. Treniramo tako i tako, ja mislim da to radi. Ti donesi sebe u sve to i ajmo zajedno napraviti najbolje što možemo za njih. A ti i ja smo apsolutno nebitni u toj priči, kao, ja sam glavni trener, ja hoću prvo... Nema ega tu. Da, prvo mi smo tim. Mi smo ATT Europe. Da. Tako ja to gledam. I sad, ajmo reći, glavni si trener. To znači da imaš više odgovornosti. Ne da manje trebaš raditi, ne znam šta drugo. Znači imaš čast i privilegiju da ti ljudi vjeruju i moraš to opravdati. Ja? Okay. Tako da, za sad sve super. Sve super. Pa da se malo svenemo na FNC 24 jer koji ATT gotovo imao savršen učinak. Ti si bio u kutu nekoliko boraca taj večer i kako je to bilo iz svoje perspektive doživjeti sve to? Ili si sajno impresivno leteće koljeno, iako se ne varam ti si mu to rekao taman prije. Daj malo kroz te trenutke nas. Ono je bilo neću uopće lagat. U biti kak sam slavio nakon sičajnog nokauta, to od prilike kak se i dalje osjećam. Baš filmska noć, kažem, često ću, možda je ljudima već dosadno, ali imam taj blagoslov da sam u toj poziciji.
Dražen mi je omogućio da to prolazim i toliko sam zahvalan na tom da ne mogu svojim dečkima koji su, svi ljudi oko mene su mi to omogućili da evo tu noć zajedno sa svima njima prođem sve to i sad imamo nešto što nas, naravno to je jedna od mnogih stvari, ali isto ko Ivica sad u Njemačkoj, mislim, i to su sve ko sa Pokijem prije, sa Gunijem neke stvari, sve to, cijeli život ostaje s tobom. Core memory. I ova noć, ova noć je bilo imali smo 9 boraca, 7 koji su stalno tu, Tomu bi tu uključio koji je stalno tu jer Tomo je netko ko je, ovo nam je bio zapravo drugi kamp, prvi se ozlijedio za Ilića u Beogradu i Tomo je netko ko mi onako, on je stvarno vojničina i uvijek mi pošalje poruku se mogu nadovezati samo jer on je baš kroz jako težak period prošao u tome, pa kako kako ti borcima možda pomažeš to nekog mentalnog aspekta kad kroz nešto stvarno teško prolaze? Ili nemaš ulogu? Minimalno, sve do njih. Okay. To je čovjek u areni, onaj citat, to je taj lik. To je Tomo, to je ono što prije meča ja mogu reći, to si ti. Sad znaš ko si ti, ovo tu ne radi, ja ne znam, ne radi puno ljudi na svijetu, ti si taj. Isto ko si Čaja, nakon prvog meča, sad ovaj drugi meč, ti si taj lik. Ne u principu samo želim da oni za sebe vjeruju, samo za sebe i zbog sebe. A onda ako su ljudi oko tebe stvarno, ako te vole i ako žele najbolje za tebe, oni će biti sretni. Ko nije sretan, nije ni bitan. Što znači da trebaš zapaliti čovjeka, možda će se promijeniti, možda je u nekoj fazi života koja nije toliko laka, možda će shvatiti. Ako ne, i to je isto ok. Sretno u sljedećem životu, možda će pomoći. Ali to je isključivo do njih. Ja mogu biti uz njih i mogu vjerovati u njih. A stvarno, evo, mislim da nema borca u kojeg ja ne vjerujem, jer stvarno vjerujem i želim im najbolje. Sad, da li će on vjerovat u to, ja vjerujem da za to treba vrijeme. Jer ima i boraca koji dođu na kratko i onda, ne znam, jedan kamp, 2 mjeseca prije meča, ja nemam srama reći da ja nisam gabarit trenera koji će tebe u 2 mjeseca napraviti novim borcem. Ja mogu tehničko-taktički posložiti tvoje treninge i taktiku za meč, ali vrijeme je ultimativni pobjednik i vrijeme nas strunjači, znači brojke nas strunjači i to je sve ono što ti ja mogu dati, svoj maksimum, ali jedan kamp je stvarno malo. Zato i mislim da je, na primjer, Tomo drugi kamp i prvi kamp je druga osoba. Ne zbog treninga, naravno, zbog sve cijele situacije i ovo i ono, ali opet smo mi drugi kamp zajedno, što automatski znači da smo više vremena zajedno i tu nema ni previše priče, više na fokuserima tokom rundi. On me onako retorički mi postavljaju pitanja, jo to ovo, da to je to, eventualno ja nadodam stvar dvije, jer opet su otkucaj srca imena ne znam koliko i bore se pa valjda moram ja tu sa strane iz nekog normalnog otkucaja i čiste perspektive mogu dati svoja 2 centa, jel? Ok. U Hrvatskoj stvarno ima sve više i više kvalitetnih boraca, ali opet neki kažu da i dalje je to težak put, mislim uvijek će biti težak put, ali šta misliš da se još može poboljšati ovdje, možda više venata, raznovrsni sponzori, šta fali da se još bolje razvije scena? Pa mislim da ideš sve svojim tokom, iskreno u 5 godina da je ovo šta je, ovo je totalno nerealno. Kome daš najviše tu atribuciju? Draženu Forgaču, da nema Dražena Forgača ne bi ničeg ovog bilo. Ko to negira nije u taktu sa realnosti. Kom to smeta je negativac i njemu neće biti dobro. Kažem negativac za druge, ne možeš ti drugima ništa. To je otrov koji nije dobar za tebe. Usosit će to. Ne možeš tak živjeti. Ne kažem da ti moraš Dražena zvati na piće i ne znam šta. A to je ekvivalent kao da ja kažem da ne znam, neki borac nije napravio rezultat jer on se meni ne sviđa. Iz XY razloga. Treba biti objektivan. Prvo, jel znaš osobu?
jesi proveo vremena s osobom. Okay. I sasvim je ok sudit očima i na prvu. Ali ne do te mjere da ono mrziš nekog i pljuješ nekog i međutim to su mentalne nestabilnosti i da li ti možeš pomoći individu koja tak se ponaša, mislim da treba malo stručnija pomoć. Ali kad bi rekao jednog čovjeka, Dražen Forgać. Ima tu puno ljudi za koje se zna, ali ako bi pokazao prstom na jednog koji je sve to skupio u jedno i koji je guro ko ono bik kroz zid na slijepo mnogima, ali je imao viziju i želju i vjeru, on. Okay. I za kraj, kad bi se mogao vratiti mlađem Luki koji je tek kretao u Irsku i sanjao karijeru, šta bi mu rekao iz današnje perspektive kao trener i mentor? Neki savjet koji bi dao samom sebi? Kad si imao 15 godina? Nemam pojma. Biće sve ok. Kad god završi, biće sve ok. Ništa, Luka, hvala ti. Hvala.